Demeyin başladı. Молодец. Esep 17-21. Aralıkta Esep kıskarıda. Oyuncularını dolduracağız. Oyna! Ha. Ne? Hiç tarafı kaldı. Жақсы болғаны. Қадыра, қолдайлы. 19-22. Маленький попал. Dördüncü partiya sonlaşıp barada. Жеңіл бола алды. Жеңіл де. Ақырғы топ. Жеңіл. Жақсы жеңіл. Жиырма бір, 24. Esep 2-2. Ақырғы партия. Beşinci partiya 15'ten 7 kalады. Kapitanlar алсарда ona gelmişler. Toplama komandası kapitanı. Ақырғы партия 15'ten
Mına жигиттер ойгонду буйруса. Эсен 1-0. Ulan молодец. Beşte gitti. Молодец. Жакшы мурбаны болду экен жайдан. Токтогулдан жакшы чабуул болду. Гол чабалы. Эсен 3-2. Акыркы партия жигиттер, давайте. Жакшы оюн көрсөтөбүз. Oyuncular setkаны кармабайбыз. Эсен 3-3. Акыркы партия кызып атат. Ne oldu? Эсен 5-3. Молодец. Ortadan ayak almaşı 8-4. Aldıda Toktogul. Adam çay oygunumuz. Dal ушул беттешти көрөбүз деп аймактардан келген меймандар бар. Oyun topu
Top oyunga koşuldu. Oyna! Kuşun enesine fazla çatıyı arkamda. Kahvaltısının ışığına kaçanlar hatası. Yani zaman bitti. Onlar da zaman bitti. Futbolda. Kazandı komandasında 11-6. Oho. Kadancayga bir gol şey koyuldu görmanlar. Toxtavul Azamat Sınır'da bir gol şey koyuldu. Toxtavul komandası görmanlar gol etti. Stop kaldı. Nereye koyayım? Jet'in 12. Bence jengildi bu olacak. 14 yıl. 8. Yok, biz önce duruyor. Bir et hazır. 15 Jet'e. Kayma oturadın neden? Kayma oturadın. Bir açık olandı. 14 Jet'e. Kaçan sene de kavuruldu burada.
Görmanlar bari жақсы, bari жақсы. Sonun. Özara süйлөшүлөр жүрүп атат тугандар. Parça oldu. Toktogul komandasının жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн жаштык менен тажрыйба беттешти тугандар. Келбейли. 43 партия жаштык жакшы оюндашат. Командалар алыс кетпейбиз. Алыс кетпеңиздер. Кадамчай азаматсыңар. Кадамчайдагы татыктуу оюн көрсөтүүдө бир гол чабуулу. Токтогул командасынын жеңиши менен де бир гол чабуулу. Жакшы. Жашасын Кыргыз волейболу. Алыс кетпейбиз, урматтуу командалар. Мүмкүн болсо бул тарапка тизилесиздер. Токтогул тизилеңиздер. Biz hazır официалдуу ачылышын жасайбыз, андан кийин буюрса сиздердин призиңиздерди тапшырабыз деп кылабыз. Бүгүнкү беттеш ойной турган командалар сиздер да келиңиздер. Кана Ноухат, Аксы, Ош, Бишкек